Suksema untuk galah sane ketiga itu. Pini hajang ngiren rastiti bakti reng ide sang yang widiwasa melarapan untuk pengastuhan. Om Swastiastu. Ide dane sareng sami pasti ke sampun seneng mirengan satwa. Benjang pungkur mandane seneng sami belajar mesatwa nggih. Yen sampun seneng sane mangken titiang jagi mesatwa sane mengude men tiwas teken men sugih. Ada kone tuturan satwa anak sugih sajan. Iya madan men sugih. Memen sugih liu ngelah tanah carik nelingah sampai neliu miwah uning nih ke suara nabi nih ubuan kucet masih memen sugih liu linglah ardo brano emas pipes taler liu memen sugih linglah. Apa buen nuju rahina ke pura leleng bau ne memen sugih ngabatang halong limane megelang emas mebungkung emas subang ne amun ceng-cenge endo masih emas melenan pesan teken pisagane ane madan men tiwas memen tiwas tuseng jeung lah kegenan sane membuat boya jo memen tiwas tenten demen mengusaha nanging napi gae sane lampahino nenten wenten sane ngenene kacerita mangken emen tiwas suba tuseng lah bas tuseng buangan jani memen tiwas lakar mojo kumane memen sugih lakar maulahan itu lantas memen tiwas kau momen sugih Om Swastiastu mak suba makelo memen tiwas kau mare lantas memen sugih besu uleng kedone krea aduh nyek kone kelijani suba kau tuseng nawang madon kia pudo keto imemen sugih ngerengkeng sado usak-usak tiang itiwas ide holas mo bang tiang ngileh bas angun jakan jani mimi kali jani nyai subon nage ngileh bas keto imemen sugih ngerengkeng di subane keto imemen sugih nunden imemen tiwas napenan bas di subane suut lakar bang upah bas cerongcong kanti ketemai imemen tiwas megarapan mare iya ngidang nyakan santokan sampun man upah bas di subane kenten memen sugih jumahne kose ngalenang latah sage pangkatange latah abesek ngencolang imemen sugih kemo ke rumah memen tiwas sado bangras hei men tiwas len nyai suba tiwas nektek pagai nyai ini jelek megarapang awone nyai tusek bisa cutat kuliah jadi bas moke aneh subajakan nyai aduh mak kudiak jadi tiang uliang bas mo ento anak begadi nasi mo amondo imemen tiwas kasih asih lau imemen sugih tetap nyuang bas imemen tiwas ampunan nasi imemen tiwas ditulantas imemen tiwas kesapoten sebab
Icen di tiang pemargi yang riri mengkeledak lantas imen tiwas tengudang dia seselan luangan jadi dia mengusaha alih paku ke alase sira uning bagia nen ada nak beli majalan lantas imen tiwas ke alase saha nyamplet kok nek we di subane neka di alase ditu emen tiwas megene anggena nyaruang kenah ni dijah pepe ngalih paku pangmangan asabe sedak imen tiwas megene ditu lantas rauh sang hidang kencana cing cekepek cing cing cekepek cing cing cekepek cing cing Weh, anyen tak itu? Apakah aleh? Kita iki dang kencana, ditu lantas memen tiwas mekesya. Nepokin kidang ane bisa memunyi laut ia matur. Luna siwang titiang untuk kidang, titiang wantah itiwas, meriki titiang aleh paku. Jadi adol tiang, apang adol tiang bas. Nah, nejani gelah nulang nyanyi. Sok we, jet bolong, mai, selok jet dirane. Di subane ento, seloko lantas jadi kidang keling mentiwas. Wih, demene atene mentiwas. Ditu yo manunas emas bepesan yo manunas emas bagiosan kenah nemen tiwas laut iyo maturang pramusuk semu di subane keto mejalan lantas imen tiwas memulehan saha gendang geni nah gelesan sapua sampun metilar atase nakal kortane undok mentiwas di kuping nemen suge ditu lantas imen suge tuseng terima ada anak madaing kesugehane lantas memen suge metakon dekening mentiwas ditu kesatuaya undok iya man pice di alase ngencolang imemen suge mulehne mesale sekadi anak tiwas laut ngalih paku ke alase di subane di alase rauh sang kidang kencana cing cekepek cing cing cekepek cing cing cekepek cing cing weh apakah alih itu enyen kotonan luna siwang titiang imemen tiwas celok kidang sane makin ditiang iliki ngerarah paku jadi beliang tiang bas sampun kalih rahina titiang nenter ngajang keto imemen sugeh mapi ngelih nah jani nire nulang nyai sok we jet bolong seluk jet dirana seluk pih cerdeman saja natene memen suge iya anak subanawang lakar man emas-emasan liu ngencolang emen suge nyelok jet nekijang nangi sahasa ikidang ngijeman jet ne iya laut imemen suge ka oros ke bet-bet ke dui-dui nih ke batu-batu nih ditu lantas imemen sugeh memasing padem nah idadane sareng sami asa punika karmane imemen sugeh sane setata metikah jelek sugeh arto brana nanging tiwas pangarasa momo corah dulek tekening anak lacur yani raga dados manusia sampunan sangat bes nyumbuang raga bes ngajoman harta berana sawire napi sane wenten iri kirang jagate
ngenton wenton sane langgon. Ainggih sumeton sareng sami wantah asa punika atur sapuan titiang sane mangkin. Ika kuwa ngandong kakua, ika kuwa tinting dadari, ne mesakwa potong ne bawa, dia pen bawa ne penting